All right, let's dive right in. Today, we're unpacking a really fascinating and honestly pretty unsettling book that asks a very strange question about our relationship with technology. So, the author just throws this question right at you, right from the get go. What if the fundamental hardware, the main circuit board we think of as being tucked away inside a computer, what if that's actually us now, our bodies? And if that's the case, who or what is running the show? To really get this, we've got to unpack the core idea, the central metaphor of the whole thing, the motherboard. The author takes this concept we all kind of know and completely flips it on its head. Okay, so we all know the old motherboard, right? It's that green circuit board inside a PC connecting the CPU, the memory, all the bits and pieces. But this new idea, it says the new motherboard is us. Our bodies, our homes, our cities. We've become the biological platform that all of our devices plug into. And we're the ones providing the power, not with electricity, but with our attention and our data. So if we're the motherboard, then what's the operating system? According to the book, it's this, the algorithm. And we're not talking about just one algorithm, like your social media feed. We're talking about the whole interconnected system of code that manages our digital lives. And its prime directive, as the author sees it, is to make everything predictable. Because a predictable you is an optimized, controllable you. And that perspective leads to a pretty chilling conclusion, which is captured in this quote. In the cold logic of the system, your free will, your creativity, your spontaneity, that's not just an error message. No, it's a fundamental bug in the human code. It's an anomaly that messes up the predictions, and so it has to be eliminated. Okay, so that's the big, kind of scary idea. But how does this abstract system code actually run in the real world? How does it operate? Well, one of the key commands that the author identifies is something called non-initiation of procedure. I know it sounds super bureaucratic, but the idea here is powerful. It's how a big institution can just ignore you. They don't deny your request or your complaint. They just never start the process. It's like a built-in systemic ignore button. The author calls this the source code of systemic blockage. A plea for justice isn't even heard and rejected. It's just treated like a digital packet of data sent to the wrong address. It's a routing error. The system doesn't engage. It just lets your request disappear into the void. And it's important to note, the author bases this theory on his own documented run-ins with various Slovenian institutions, which he uses as his evidence. And this logic gets applied to these huge public projects. The official goals are on the left, but the author offers a very different interpretation. So digitalization of justice isn't about efficiency, it's about building a deaf god that automates rejection. Smart city tech isn't just for better traffic flow, it's to measure public mood and control how we move. And the green transition, that's seen as a giant smokescreen to reshape how we think while the system gets to work. And here's the kicker. All of this convenience, all this optimization, it builds what the book calls the golden cage. It's a trap, but it's a really, really comfortable one that we seem to be walking into willingly. The author makes this really striking comparison between the biblical fall of man and what he calls our modern digital fall. In his view, the original fall was a fall into heart things, into responsibility, choice, and consciousness. Today's fall, he argues, is the complete opposite. It's a fall away from all that, away from effort and doubt, as we retreat into the easy, frictionless comfort the algorithm provides. So how does this happen? How do we give up this control? The book coins a term for it, trans will. The argument is that every single time you click I agree on some terms of service you've never read, you're not just accepting cookies, you're signing a tiny little contract. You're transferring a microscopic piece of your own will to the system, giving it permission to manage one more part of your life. But look, it's not all doom and gloom. The book does offer a path out, something it calls Exodus 2.0. Step 1 is just what it sounds like. Recognize the cage. Understand that you're the product. Step 2 is to use the analog pharmacy, things like silence, a digital detox, even just writing with a pen and paper. Anything to reconnect with your non-optimized self. And finally, build natural gardens, real communities, real projects,
real connections that exist outside the system's predictable grid. And this whole path, this idea of escape, it leads us right back to the title of the book, to that central question. If our body is the motherboard, who is the ghost in the machine? Who is actually in charge here? After everything we've looked at, the systemic blockages, this golden cage, the slow transfer of our will, who is it? Who is the real main guy running this whole show? Well, the book argues the main guy has evolved. It used to be a physical thing, right? The CPU. You could point to it. Then it became this invisible spirit, the algorithm, woven from our data. Then it became the ideology behind the algorithm, this unquestioned belief that total optimization is always good. But the author says there's one final step in this evolution. And the final, provocative answer is this. The main guy, the ultimate authority on the motherboard of your own life is you, your consciousness, your will, your soul. The system needs you to say yes. It needs your attention. It needs your data to run. You're the one who plugs it in. You are the power supply. And that really leaves us with one final, very personal question. The system, it offers so much. It offers comfort, convenience, a life without friction. The only question is, what are you willing to trade for it? Lep pozdrav, danes si bomo pogledali par odlomkov iz knjige Michaela Bellisa, Kdo je glavni dec na maminem vezju, ker moram reči provokativen naslov in tudi vsebina. Res je. Knjiga se loteva našega odnosa s tehnologijo, podatki, vsemi temi sistemi nadzora. Danes se bomo osredotočili na tiste ključne ideje. Začniva mogoče kar pri tej osrednji metafori mamino vezje. Kaj točno je mišljeno s tem? Ja, to je res tista izhodiščna točka. Začne se čisto dobesedno, z matično ploščo v računalniku, osnovno vezje. Ok, klasična plata. Tako, ampak avtor potem to metaforo razširi. Najprej na človeka. Naše telo postane nekako, recimo, biološko vezje. Platforma. V kakšnem smislu? V smislu, da nanj pripenjamo tehnologijo. Pametne telefone, ure, vse te zadeve. V bistvu postanemo nosilci tehnologije. Aha. Potem pa gre še korak dlje. Celotna družba, v knjigi konkretno govori o Sloveniji, postane razumljena kot tak ogromen sistem. Sistem, ki ga kaj dela? Ki ga algoritmi nenehno optimizirajo. Mi pa smo gorivo za ta sistem. Naša pozornost, naši podatki, to ga poganja. To zvori kar malo distopično. Kot da smo del stroja, pa sploh ne vemo. Nekako tako, ja. Knjiga je izricito kritična. In ena glavnih kritik je ravno vpliv teh algoritmov na našo svobodno voljo. Avtor gre celo tako daleč, da pravi, da algoritmi definirajo neko novo realnost. Našo, recimo temu, človeško svojeglavost pa vidijo kot napako. Sistemsko napako. Omenja celo debug human. Ja, točno. To je kar močna trditev, ja. In tu uvede en zanimiv koncept – transvolja. Transvolja, kaj pa je to? To je ideja, da nezavedno prenašamo odločanje na sistem. Vsakič, ko kliknemo strinjam se, ne da bi prebrali tiste pogoje uporabe. Kar verjetno počnemo vsi, priznajmo. Seveda. No, vsakič naj bi s tem predali delček svoje avtonomije. Knjiga to celo ponazori s koškom programske kode. Mislim, da v Pythonu. Res s kodo? Ja, kot primer, kako sistem zbira podatke in potem recimo zmanjšuje nek fiktivni koeficient svobodne volje. Free will coefficient ga imenuje. Vsakič, ko reagiramo na vsebino, ki nam jo ponudi, tako kot pričakuje. In ko ta koeficient pade dovolj nizko? Smo popolnoma ujeti v zanko, v sistem. Tako nekako. Ta ideja o postopnem krčenju svobode je kar zaskrbljujoča. In nas pripelje do naslednjega pojma, ki ga avtor uporablja – zlata kletka. Zlata kletka. Sistem nam torej ponuja udobje, varnost, personalizirano zabavo, ampak cena za to je kaj? Cena je, kot pravite, naša avtonomija in individualnost. Kletka je zlata, ker je prijetna. Udobje je resnično, seveda. Ampak je še vedno kletka. Točno. Avtor poudarja te mehanizme, kot so dopaminske zanke, tisti cikel nagrada, odziv, ponovitev. Ki nas drži priklanjene na zaslone. Ja. Tako. In pa subtilno usmerjanje, nudging.
Sistem nas nekako nežno potiska k izbiram, ki so zanj koristne, ne nujno za nas. In mi mislimo, da se odločamo sami? Ja, mislimo, da izbiramo svobodno, ampak naše izbire so že v veliki meri oblikovane vnaprej. Postajamo predvidljivi uporabniki. In avtor potem te, recimo, abstraktne ideje poskuša pokazati na konkretnih primerih. Vem, da omenja slovenski kontekst, digitalizacija, pa FURS, pošta, ZZS, celo T2. Zakaj ravno ti primeri? Kako oni ilustrirajo ta algoritem, kot ga imenuje? Ja, uporablja jih kot ilustracijo svoje teze, da Slovenija postaja nekakšen, recimo, testni poligon za to sistemsko optimizacijo. Ampak poudariti je treba, da ne gre nujno za neko direktno kritiko teh inštitucij same po sebi. Ampak bolj za prikaze vzorcev. Točno, za prikaz širših vzorcev delovanja sistema. Ko omenja FURS ali ZZS, verjetno cilja na to, kako lahko pri digitalizaciji procesov tisti cilj učinkovitosti in zbiranja podatkov zasenči neke individualne okoliščine ali pa pravico do pritožbe, kar pač ustreza logiki optimizacije. Se pravi, bolj kot kritika je to ilustracija sistemskih mehanizmov, tistih dveh, ki ju posebej izpostavi. Neuvedba postopka, pa pacifikacija s popustom. Ja, točno ta dva. Neuvedba postopka je pač, ko se institucija izogne reševanju problema. Sklicevanje na nepristojnost, proceduralne ovire. In vse ostane po starem. Tako, status quo se ohranja. Pacifikacija s popustom pa je, ko sistem ponudi neke manjše ugodnosti, simbolične geste. Da pomiri kritike. Ja, da utiša nekoga, ki opozarja na sistemski problem, namesto da bi se lotili jedra problema. Oboje pa služi istemu cilju – ohranjanju sistema in preprečevanju pravih sprememb. Slika, ki jo riše, je kar mračna, moram reči. Če smo tako ujeti v tej zlati kletki, ki jo upravljajo algoritmi in ti sistemski mehanizmi, ali avtor ponuja kakšen izhod, kakšno pot ven? Ja, ponuja in imenujejo kar Exodus 2000. Exodus. Sliši se dramatično. Pobeg. Ne gre za fizični pobeg ali pa za zavračanje tehnologije kot take. To ni cilj. Gre bolj za zavesten notranji umik. Notranji umik. Iz tega nenehnega toka digitalnih dražljajev, za povrnitev osebne avtonomije. Poudarek je na krepitvi notranje analogne drže, stik s sabo. In kako naj bi to dosegli? Tukaj pride v igro analogna lekarna. Kaj je to? Analogna lekarna je v bistvu zbirka praktičnih vaj, pristopov, za, kot pravi avtor, ponovni zagon izgubljenega duha. Kakšne vaje pa so to? Zavedanje. Ja, cilj je okrepiti to notranjo klimo, našo sposobnost, da mislimo in čutimo neodvisno od algoritmov. Avtor temu pravi nekakšno vstajenje deca, ponovno rojstvo individualne suverenosti. Zanimivo. Torej, ni tehnofobija, ampak zavestno upravljanje odnosa s tehnologijo, če povzememo. Viri ponujajo res en tak kritičen pogled na našo digitalno sedanjost. Upozarjajo na to subtilno menjavo, udobje za avtonomijo. Točno. Udobje in personalizacijo plačujemo s avtonomijo, mogoče celo s svobodno voljo. Ključno sporočilo je res poziv k zavedanju in k aktivnemu delovanju, da si to avtonomijo povrnemo. Skozi zavestna, pogosto analogna dejanja. Ne gre za boj proti tehnologiji, ampak za boj za ohranitev človeškosti znotraj te tehnološke realnosti. In to nas pripelje do tiste zadnje misli, ki jo viri pustijo odprto. Kdo je potem na koncu res glavni dec na maminem vezju? Je to algoritem? Korporacija? Ideologija? Ali pa smo morda mi sami? Vsakič, ko držimo miško ali telefon in se odločamo o naslednjem kliku. Vprašanje ostaja.